ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод намудани Маҷидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Маҷидзода Баҳром Саидмахсум бинобар вазъи саломатӣ аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 июни соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июни соли 2024 дар бораи аз вазифаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккил ва дигар ҷиноятҳои хатарнок дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил озод намудани Фаттозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Фаттозода Абдусаттор Абдуқаҳҳор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намуди ҷиноятҳои хатарнок дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июни соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Собирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Собирзода Парвиз Одинахон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июни соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Мавлодод. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мавлодод Абдуқодир Мавлодод бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июни соли 2024 дар бораи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Шокирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шокирзода Муҳаммадтолиб муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июни соли 2024 дар бораи намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намуди ҷинояткории хатарнок дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Файзалӣ Раҳмоналӣ намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилона ва дигар намуди ҷиноятҳои хатарнок дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июни соли 2024 дар бораи муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳмонзода Лоиқшералӣ муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. 7 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазорати корҳои дохилӣ ва сохторҳои тобеи он таъиншударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сардорони раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, вилояти Суғд, дар минтақа ва ноҳияи Рашт, сардори хадамоти давлатии муҳофиза, сардорони раёсатҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, кофтукҳои ҷиноятӣ, алоқа, намояндаи ваколатдор дар бюрои ҳамоҳангсозии мубориза бар ҷиноятҳои муташаккилонаи Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҳамоҳангсозии миллӣ оид ба ислоҳоти милитсия, сардорони шӯъбаҳои якум ва дуюм дар ноҳияҳои Сино ва Фирдавсии шаҳри Душанбе, сардорони шӯъбаҳо дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Кӯҳистони Мастчо, Деваштиҷ ва Истиқлоли вилояти Суғд, Хуросон, Норак, Вахш,
Қубодиён, Ҷайҳун ва 5 вилояти Хартон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ Роғун, Файзобод, Ҳисор ва Шаҳринав аз ҳисоби кадрҳои ҷавону варзидаи соҳа таъин гардиданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои пурмасъулият таъиншударо ба кору хизмати содиқонаю софдилона ба ватан ва мардуми кишвар ҳидоят намуда, доир ба мубориза бо ҷинояткорӣ, бахусус терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккилона, ҳифзи оромию субот дар ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Бо ёдоварӣ аз вазъи зудтағйирёбанда ва пешгӯинашавандаи минтақа ва ҷаҳон таъкид гардид, ки иҷрои вазифаҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот аз ҳар як корманди соҳа ва бахусус ҳайати роҳбарикунандаи Вазорати корҳои дохилӣ ҳушёрию зиракии доимӣ ва ҳисси баланди масъулиятшиносиро тақозо менамояд. دانستن زبان‌های خارجی با نظرداشت تهدیدهای زمان معاصر، استفاده از تکنولوژی‌های رقمی، تکمیل دانش و مهارت کسبی، آمادگی جسمانی، انتخاب و تامین کادرهای دارای سویه دانش و ملکه بلند کسبی از وظیفه‌های اساسی هر یک راهبری واحدهای ساختاری وزارت به حساب می‌روند. تاکید نمودند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. بابت تامین اجرای وظیفه‌های خدمتی در دایره نظامنامه و سندهای معیاری و حقوقی تنظیم کننده ساحه و مبارزه به امان با کروپسیا در تمام ساختارهای وزارت از دستورهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بودند که ضمن صحبت ارائه گردید. قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره دعوت نمودن اجلاسی 18 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم مطابق ماده 52 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و ماده 24 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار میکنم. اجلاسی 18 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم 19 ایون سال 2024 ساعت 10 در شهر دوشنبه دعوت کرده شود. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی. امروز تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان خواهی رسولزاده جلسه کمیته تدارکات کنفرانسی سوم بین المللی سطح بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردید. در جلسه اوید به جریان آمادگی تشکیل و گذرانیدن کنفرانسی سوم بین المللی سطح بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و چاره‌بینی‌های کناری آن حسابات اعضای کمیته تدارکات و راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار مملکت شنیده شد. طوری تاکید گردید در کار این چاره‌بینی سطح بلند بین المللی اشتراک زیاده از 2000 نفر از هیئت‌های رسمی بیش از 100 دولت اعضای سازمان ملل متحد، راهبران و کارشناسان و تحلیلگران مسائل آب و اقلیم و از 62 تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین المللی پیش بینی شده است. سروزیر مملکت رئیس کمیته تدارکات کنفرانسی سوم بین المللی سطح بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اعضای کمیته تدارکات و راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار مملکت را برای در سطح بلند آمادگی و تشکیلی گذراندن این چاره‌بینی سطح بلند که به مسئله تطبیق تشبس‌های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مسئله آب و اقلیم بخشیده شده است وظیفه‌دار نمود. یادآور می‌شویم که کنفرانسی سوم بین المللی سطح بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 10 تا 13 ایون سال 2024 در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. تاجیکستان کشوری پیشاهنگ و تشبسکار در حل مشکلات گلوبالی دوام بیش از 10 ساله می شود که تاجیکستان در حل مشکلاتی وابسته به آب و اقلیم در عرصه جهان با تشبس‌های نجیب نقش آفرینی می‌کند. اینک پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه روزهای 10-13 ایون سال روان با میزبانی کنفرانس سطح بلند بین المللی در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 می‌گردد. شرح موضوع در گزارش دلشاد حکیمزاده. در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در ردیف رشد دادن ساحه‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی همچنین نقش خود را در عرصه جهانی به حیث کشور تشبسکار مرحله به مرحله مستحکم نمود. سر کرده از سال 2000 این جانب
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ иқдомҳои худро вобаста ба ҳалли масъалаҳои обу иқлим ба монанди соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015 даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо пешниҳод намуданд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ бо муҳим будани пешниҳодҳо ва дар хури замон будани онҳо ин иқдомҳои наҷиби тоҷикистонро дастгирӣ карда татбиқи онҳоро дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монданд. Дар доираи татбиқи босамари ташаббусҳои байналмилалӣ аз 10 то 13 июни соли 2024 дар пойтахти мамлакат конференсияи сеюми душанбе оид ба масъалаҳои об баргузор мегардад. طبق معلومات در کار این چاره‌بینی سطح بلند بین‌المللی که از 10 تا 13 ایون سال 2024 در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، اشتراک نمایندگان ولامقام یکچند دولت‌های جهان، راهبران و کارشناسان و تحلیلگران مسائل آب و اقلیم از تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی پیش بینی گردیده است. در دایره کنفرانسیای سیوم بین‌المللی سطحی بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 همچنین برگزاری فستیوال و فروم ها، مکالمه ها و چاره‌بینی های کناری سطحی بلند وابسته به مسائل آب و پریخ ها و اقلیم به نقشه گرفته شده است. باید گفت که تشبس‌های جنوبی تاجیکستان در فهمیش درست مسئله‌ها و مشکلات مربوط به آب در سطح جهانی و حل آنها برای رشد اقتصادی و اجتماعی، تامین استواری، حفظ محیط زیست، به دست آوردن صلح و ثبات و در مجموع رشد استوار سهم ارزنده دارند. در ناحیه جیهون جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی، پولێزی و سبزوات ادامه دارد. امسال موافق دورنما کشاورزان ناحیه در 8000 گکتار زمین کشتی تکراری زراعت را به راه ماندند. گزارش خبرنگاران ما. فرهنگی بلند زمینداری و سهمداران زیاده از 4000 خواجگی دهقانی ناحیه جیهون امکان فراهم می‌آورد که در یک سال از زمین حاصلخیز دیار زیاده از 3 حاصل گرفته همه فصل سال در صحرا کار با جوش و خروش ادامه یابد. عین زمان کشاورزان اصیل ناحیه و جمع‌آوری حاصل غله شروع کرده تلاش دارند که سری وقت حاصل گندم را جمع‌آوری نموده در جایش جواری مکه برای دان یا کشتی تکراری پولێزی و سبزوات را به راه مانند. با استفاده از چاره‌بینی‌های درست اگرتکنیکای پرورش و تخمی‌های با صفت سالهای آخر خواجگیداران از کشتی غله حاصل فراوان به دست می‌آورند. майдони ғалазори ноҳияи ҷейҳун ба 2000 гектар доман паҳн карда аст و имрӯз дар саҳроҳо ҷамъоварии ҳосили ғала бо маром идома дорад و хоҷагидорон мақсад доранд ки ҳосилнокиро аз ҳар як гектараш ба 45-50 центнерӣ расонанд. در دیگر قطعه‌های زمین کشاورزان با دلگرمی زیاد پی جمع‌آوری حاصلند و شکر می‌گویند که با شرافت صاحب استقلالی ملت امروز یگانه بایگری دولت زمین در اختیارشان هست و آن را عاقلانه استفاده کرده کدام زراعتی که برایشان منفعت بیارد همان را کشت کرده از برکت مهنت خانه آباد و روزگاری خوش دارند. در نتیجه بردن کارهای فهماندهی از جانب گروه‌های کاری وابسته به مسائل رشد سیاحی هنرهای مردمی در برابر اینچنین با مقصد ثمرانok استفاده بردن زمین‌های نزد حولگی و زمین‌های یاری‌رسانی پرزیدنتی که به ذمه دارند گذرانده شده ایستاده است. ناحیه جیهون که ناحیه اگراری است از هر یک قطعه زمین 3 تا 4 حاصل گرفته می شود و مردم زحمتکش ناحیه جیهون در اساس این دستورالسپارش‌های راهبر دولت کوشش کرده ایستادند که مهنت زحمت کرده کشیده در هر یک زمین نزد حولگی یا خواجگی یا ریاستانی پرزیدنتی سرا ثمرانok استفاده برده تا 3-4 حاصل
гирифта истоданд. ба қавли кишоварзон имсол натиҷаи меҳнаташон самаровар буду аз ҷамъоварии ҳосили картошка ва полезӣ фоидаи беҳтар ба даст оварданд. имрӯз аз сари замин як дона тарбузро деҳқон метавонад 15 сомонӣ ба фурӯш барораду соҳибкорон аз шаҳри Душанбе ва вилояти Суғду дигар навоҳӣ маҳсули заҳмати деҳқонро харидорӣ намуда бо нархи дастрас ба бозор мебароранд. хоҷагидорони ноҳияи Ҷайҳун имсол майдони кишти полезиҳоро ба 1650 гектар расонида аз гектараш метавонанд 400-450 центнер ҳосил ба даст доранд. имрӯз аз сари замин деҳқон як дона ҳандаларо 3-4 сомонӣ ба савдо мегузораду аз самари меҳнат хеле қаноатманд аст. дар ин ноҳияи иқлимаш гарм бо ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бунёди боғҳои муосир ба манфиат аст, зеро меваҳои ин сарзамин хеле ширину болаззатанду аз ҳама пештар пухта мерасанд ва хоҷагидор аз ҳисоби содироташ сарфу харҷашро дар муҳлати кӯтоҳ метавонад барқарор кунад. албатта ба ҳолати 1 январи соли 2024 мо ҳисоби заминҳои партов, заминҳои чарогоҳ ва заминҳои ғайрикишоварзӣ 102 гектар қитъаи замин ба гардиши кишоварзӣ ворид намудем. имсол дар назар дорем ҳисоби заминҳое ки дар ихтиёри ҷДММ иттиҳоди аграрии водии зарин мебошад, боз 1000 гектари дигар замин ба гардиши кишоварзӣ ворид намоем. соли 2024 якта хоҷагии деҳқонӣ самташ боғпарварӣ ҳисоби заминҳои чарогоҳ дар майдони 490 гектар ташкил намудем ки мо метавонем бо сармояи дохилӣ ва ҷалби мутахассисони хориҷӣ боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бо обмонии қатрагӣ кора шурӯъ кардагиам ки аллакай як қисми корҳошона рафта истодааст. имсол хоҷагидорон мақсад доранд то 1000 гектар замини бекорхобидаро аз худ карда дар таъмини сабади истеъмолӣ то ҷои саҳм гузоранд. барои мардуми заҳматписанди ин ноҳия як ваҷаб замини корами обӣ ба тилло баробар аст, зеро аз кишти асосию такрорӣ фоидаи хеле хуб ба даст меоранд. дар баробари кишту истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ, полезиҳо ва мевагиҳои болаззат деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун аҳамияти стратегӣ ва манфиати бештари иқтисодиашро ба назар гирифта имсол майдони кишти пунбадонаро ба 7490 гектар расониданд. хурсандибахш он аст ки 5000 гектари замини кишти пахта имсол бо роҳи обмонии қатрагӣ ва зери плёнка ба роҳ монда шудааст. пахтакорон умед доранд ки бо ин усули парвариш ҳосили фаровонтар ба даст оварда дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ саҳм мегузоранд. дар ноҳияи рӯшон дар масоҳати 3 гектар замин гармхона бунёд шуда дар он сабзавот парвариш карда мешавад. дар ин гармхона феълан ҳосили аввал рӯйнида шуда кишти такрорӣ аллакай нашъунамо дорад. гузоришаи Моҳираи Тоҳир. бо дар назардошти пешбурди рӯзгори оилавӣ, таъмини талаботи бозор бо маҳсулоти кишоварзӣ ба хусус сабзавот, бунёди гармхонаҳо дар шароити иқлими Бадахшон хеле самараноку манфиатнок арзёбӣ мегарданд. ин аст ки имрӯзҳо бисёри хоҷагидорон дар пешбурди соҳаи кишоварзӣ камари ҳиммат баста баҳри расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саъю талош намуда истоданд. таъсиси гармхона як рукни муҳими ҳаёти иқтисодии иҷтимоии сокинони мамлакат маҳсуб ёфта имрӯз хоҷагидорони алоҳида дар бунёд ва таъсис намудани гармхонаҳои наву замонавӣ иқдом гирифта истоданд. ва яке аз чунин соҳибкорон ва хоҷагидор Ҳамдам Давлатмаҳмадов сокини ноҳияи Рӯшон мебошад ки имрӯз 3 гектар гармхонаҳоро таъсис намуда барои рушди минбаъдаи зироаткорӣ ва хоҷагидорӣ камари ҳиммат баста истодааст. ва имрӯз чуноне ки шоҳиди ол ҳастем ки дар гармхона қарор дорем ва ин гармхона дар масоҳати 1.5 гектар доман густурдааст ва дар ин ҷо
помидор, бодерин, кабуди, булғорӣ ва дигар сабзавот дар ҳоли кишт ва нашунамо қарор доранд ва аллакай ба миқдори муайяни кабудӣ кишт карда шуда ба фурӯш ва содирот бароварда шудааст. айни ҳол дар гармхонаҳо кишти помидору бодерин, кабудӣ, гулкарам, булғорӣ ва дигар сабзавот хуб бароҳ монда шуда аллакай кабудӣ ва бодерин ба фурӯш бароварда шуданд. гармхона бо ҳамаи талаботҳои муосир сохта шуда барои парвариши маҳсулоти кишоварзӣ хеле мувофиқ гардонда шудааст. соли дуввум аст ки мо дар ин ҷо парвариши сабзавот ва маҳсулотро ба роҳ монда истодаем. айни ҳол дар гармхона сабзавотҳои ба монанди помидор, бодиринг, қаламфур, булғорӣ ва дигар намуди сабзавот парвариш ёфта истодаанд. аз охири моҳи июн ҳама намуди сабзавот чӣ булғорӣ, помидор ва бодиринг ба бозорҳои ноҳия ва дигар бозорҳои вилоят ба фурӯш бароварда мешаванд. маҳсулоти гармхонаҳо дар ноҳияи рӯшон ва бозори шаҳри хорух шӯҳрат пайдо намуда харидорони худро доранд. хоҷагидор ният дорад таҷрибаи гармхонадории хешро дар ҳудуди ноҳияи рӯшон ривоҷ дода ба ҳамин васила баҳри таъмини маҳсулоти тару тоза дар фасли тобистону тирамоҳ мусоидат намояд. имсол усули нави парвариши сабзавот барои серҳосилгардониро истифода мебарад ки онро биогумус меноманд. ин усулро аслан аз боқимондаҳои растаниҳо тайёр карда ҳамчун нуриҳои табиӣ барои осилнокии зироатҳо истифода мебарад. сабзавоткор ният дорад ки сол аз сол масоати гармхонаҳоро зиёдтар намуда дар фасли зимистон ҳам истеҳсоли маҳсулотро бароҳ монад. таҷрибаҳо собит сохтанд ки бо ташкили гармхонаҳои хурд ва оқилона бароҳ мондани парвариши сабзавот метавонад ҳам манфиати хуби иқтисодӣ бардошту ҳам ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ муваффақ шуд. ноҳияи рӯшон аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофӣ барои ривоҷ додани соҳаи кишоварзӣ мин ҷумла барои равнақ ёфтани соҳаи зироаткорӣ хеле мусоид буда натиҷаҳо собит сохтанд ки дар ин ноҳия нисбат ба дигар ноҳияҳо таъсиси гармхона як манбаи асосии даромади хоҷагидорон маҳсуб меёбад. ин аст ки имрӯз аз ин гармхона хоҷагидор самараи хубро ба бор оварда метавонад даромади софро ба даст биёрад. новобаста аз номусоидии боду ҳавои имсола ва сардии иқлим хоҷагидор тавонист ки ба миқдори муайян дар ин ҷо маҳсулоти кишоварзиро парвариш намуда бодирингро ба истеҳсолот аллакай баровардааст ва дар оянда ният дорад ки ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда маҷмӯи киштро бозам равнақ бахшад ва содиротро зиёдтар ва васеътар ба роҳ гузорад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.